Koe nei te rā, te kaumātoru o hepe te mā nei ngā taioro o te Tairāwhiti. Whutupōro ka tuki atu a Ngāti Parau East Coast kia whanganui te whakataitai Heartland Championship hei tēnei ahi tonu nei ki Whakarua Park. Hoki mai ki tūranganui a kiwa nei hei te mutunga o whiringa arangi ka tū te Long Line Classic Festival whakamutunga ki konei nā te kore pūtea i taia ai te kawe tonu. Ki Ngāti Kahungunu ka tū te whakarewatanga o toi tū te reo 2025 hei te wenere e tū mai nei mā tētahi parakuihi motuhake ki here taunga. A kāti koera ngā taioro o te wā nau mai hoki mai ki Kapu Tairāwhiti. I te rātau, I rongo nui ai te whakaari whakakata a Kristyl Neho e kia nei ko Tangihanga mō tana whakakotahi I te katakata me ngā tikanga ma te Māori. I nāia nei kua kawea ki te ao, hei whakatūwhera kōrero mo te mamai, te ahurea me te hononga tangata. I tai atu a Rāhina Huata o Radio Kahungunu ki te mātakitaki, anei tana pūrongo. Kia ora, ko Kristyl Neho ho. I hail from Hawke's Bay. I do anything creative and then I have charitable trust in mahi, but I just love creating things that either entertain, inspire or aid people. Thank you so much for talking with me about Tangihanga. For those who are watching, what is Tangihanga? So it's about a Māori family and it's about how a daughter has made a promise to her dad before he passes away that it will be a happy and joyful farewell, but as we know with whānau, and especially during like a funeral which is like heightened sense of emotions and people are tired, there's a lot of rarurarus that happen and there's always that one whānau member that always has to cause drama, the gossipy aunties, the ones trying to booze it on at the back there, and so basically it's just a whānau coming together and seeing how they kind of deal with the grief and loss. 1 year on from this production, tell me, how has it evolved over the year? It's gone through 38 shows, 11 seasons, and previously until now, it's been developing every show, so characters in, characters out, and I think now we've kind of gotten the best of all the feedback that we've received around Aotearoa. So you're taking it internationally Yes. this year. Where are we going? So we're going to, so far it's to Brisbane, Sydney, then maybe Melbourne. So I'm off to the APAM festival in February to go and pitch the show to other places, Indonesia, and there are a couple of other places, but we've just got to figure out time factor. And this show, Tangihanga, how many characters are you playing? Only 30. Only 30. Only 30. Sometimes I sit there and I go, what made me think, because it's a behemoth of a piece, but sometimes I'm in it and I think, oh, I thought 30 was a good amount. It's hard, but it's fun. How whakaro mo te kaupapa nei a Tangihanga? It's very sad, but then, you know, it really flipped. It really showed how a tangi rolls, pretty much, to people that don't know how a tangi rolls. It was very sad, but also really interesting on what happened, and yeah, I really liked it. That was cool. Yeah. I loved Uncle Calder. That lady, she's so good at. She's so good. Well, yeah. One day I'm gonna do that, and I'm gonna be famous. How does it feel to you to have our Tangihanga, the way we do things, represented on a global stage? No, I reckon they'll be primo if they do that. Yeah. They'll be, it'll give like other people a look on how we roll with the mati. Yeah. What are some of the main messages that you want to get out within this show? I think the two messages that are really important to the show is one, don't wait till the poroporo ake to tell your whānau how much you love them. And the other one is then on the same flip side, what kind of legacy do you want to leave for your tamariki, for your, your parents, the community? And that to me goes, well, how do I live my life? What am I doing to contribute to bringing value in the world? So those two things are really important. Ka mau te wehi ki ngā tohu huarere I nāia nei. Tuatahi ki rua tōrea he kapua I te nuinga o te rā, ka are he ua, te kaumā te pāmahana. Ki tūranganui a kiwa he rangi a tāhua kia tātou, a ka pupuhi te hau I e te hiwa I te ahiahi, te kaumāwhitu te pāmahana kia tātou. Ki te matau a Māui he rā kapua me te whitinga o te rā I e te hiwa, a ka kaha ke te hau I te ahiahi, te kaumāwhitu hoki te pāmahana kia koutou. A kāti koera ngā kōrero o te wā, no hōra mai I o koutou kāinga maha.
ake.